السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. یک واجهی سوال کتگد که یک مردمی اگه وتی ویتر وانتند پدا ویتران چه بعد تهجد نماز وانت کتکن یا نه. اصل همشی من واجه که باید همشی که انسان وتی آخری نمازا ویتر نماز بکن که حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا کہ وتی آخری نمازا شبتو کا شما کنید آہیا وتر بکنید. اصل ہمشی بلے اگر یکیا وتی وتر نماز وانتن تو پدا لوٹتی کہ من تہجدن بوانا وانت کت شکانت آئی جائزین کہ پدا وتی تہجد نماز بوانا پرچت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابتین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرندی وتر نمازان بعد دو رکعت نفلی نماز وانتا چیشیا ہمیں علماء ثبوت زورند کہ وتر نمازان بعد مردم نفلی نماز تہجدان وانت کتکانت بلیشند کہ پدا تہجد کی وانتا گوڑا پدا وتر نمازا موانی کن پرچک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لا وتران فی لیلہ کہ دو وتر نہیں یک شپیتو کا یعنی آئی وتر کی ساریہ وانتگا پدا وقت تہجدی وانتا پدا وتر موانیت کن. و اصل ہمشین شرطر و بہتر ہمشین کہ آخری نمازا وتیا وتر بکا بلے اگر یکیا وتی وتر نماز وانتا پدا تہجد وانت کتکام. واللہ عالم بالصواب وجزاکم اللہ خیران.